Nyamiasi. Na I was for Madaroma yen kai ya dwene kakra. Last week ye eton ye kan body ho mfaso. Asem tere da san kofa dwumedi ye kan body ho mfaso. The last week we no be nyina be ye eton. Doctor ma ye ho mfaso woto mu. Eni hu hia anase hia se ye timi edi eton. Enu ntino mesremo MC a momwaye na ye hwe eton no ebra na ye nyina ye ne abusuafo ya boade ma ne ye di to no na momfanto kasamfomini so na ye hwe kakra na ye bobo hu hia na afidie ne ye bewuro no so ya mom se disiti san kofa wo seteti atempon eno na ye papa nti MC a mom ye hwe last week to no bra na mofra no ye fufu to no wie ye na wo di to ye hwe akoka no di to no ye boade ye ho de wu na ye bo anti amwaye na yenko ni nyina chi no so ye dwumedie ya ese edu TV YouTube ese edu TVGH so ko boni akonfoma nti yenye ne sa na mwa na ansa na ye beko MC ama me jaba akwaba eja na yenhwe to ni wi so mo se de city no eja yani ye behwe ye ni hu nkomo kakra ansa na ye ba na ye do akwaba na mo mo se de city no hwe akotoi wai kudro na wo futo wo na hwe ma me panini ya ni enwa no twa na chese enfe keke yes no me da se eja mo akwaba Majiso efie boko ye de ya papa se so ma me da wase so de eja amame eno te busuafo enne de ye kaye akanchie still anase ye buso ewo body ho mfaso so mfaso wo body ho enti ene ye ka akanchie anase ye hwe akanchie body ne ye de akanchie enti ye hwe se disiti na ahwefo mu fanche sementi na ye de wa coach ye bisi enti ene de mo fanche bibi nti ena akanchie nti amesi table so nti ye hwe akanchie ena afi eruja enti mama eja kwa benti eja ye hwe akanchie akanchie na ansa ne be hwe akanchie no MC amosa moye ni na ye hwe akanchie no se de siye no na ye go akanchie no ye de eja we de jaba wadaro ma wa onyanko be wo e bi so gidi minimi ya pawo uni makanchie apafu jenny eni si wono nti eja ye ka body ho mfaso se eburuja na akanchie nti ye ni kan akanchie na wo cheche ya akanchie na ye hwe ade a wo akanchie ye nkole sa ye hwe de ni kan eye moko ari esase ama okay moko eye duro okay ya to sumienu jeni se ope akoma ya de duro pa jeni na ye de adwade na mekacho se otari jeni mowa number 1 ema ponti ya to sumienu ema wontanya akoma ya re ya to sumiensa pressure ihu papa enti senemienu kamboma ewujuma edi ana yenhwe ahaban no body ahaban ana ya totono ka eyaduro adura ewo wiase ba ko ameta kira manfo pai body ahaban yekuta papa no se obi wo yefuyade sisi ya yem kan onti body ahaban onwe mesi omoho na onwemere nsu me man minute mienu pe ye meje so ye hwe body o se body no aye kokko tieni o akanchie de se body no aye kokko abre na kokote nsu sam na wodi afra ansa na wakaya kafra na wodi atosode no ana ani ko no to de fere ya mutini ya ntu ya utwa body ho na body haba na wodi akeja wa fa akeja enyi to de ka eja wia ayemre ansa na up table ediba to table ni wia no pesekan ni watutwa body ahaban no na ko di achichire uwi asa body no ankasa na homa no na obesa di achichire ansana uwi abisija so one mama me ka wasama de bachi etiti adua na pa
nti akanche ya de a ema ahode ema ya hode on se nipa biara ade ehia ye mpomde sawo ye adwuma no ni mpomde a adwuma ni wie peyo utu kan uni mpomde a wie peyo okodi edomanim usaya osim swali de yare akanche ya de bia ebo ni betua na ewia yerhwe ebreben itwase ni akanche ye ba koko bless ashofo madaroma na chese sanko fa oseteti atempo na kan ye na nanu modie utimo se ye papa yi ni fie ko achi ga na di fie di so na se de wo si ye bi no akono kra keke na eja na wo kan bi se e ma ko modie no aye number 1 akanche no hwan ne hwan e ne timi di bi ma ni akanche de obia timi di bi ni obia akwadao aniu obia timi di bi ma ni na ade ba ko atete ne ade dada amofra se se ye mpani aduane akanche ye mpani aduane sa na ne ye kan o se onu a emre emu etwan enti se emrante de dia go medi ajankokra ne merwa so sa ti ne ade dada amofra se we mpani aduane se be ya abrante o ma jini nya pani go su di akira betu di be tena pani ade ba ko de ka cho se ye mpani aduane ade je twoti ti am asamati ashafo madaroma sankofa oseteti atempo no eno ne ye papa se akanchie se de je ken udi amenyi ni se yare bra betai ayare na ne ye ne ye odena eja wo se de ne isiti eja nso achi ama ye hunu ne nyina echi no dwumedie ope abefo kwan so ebi ahwa Trinity TV Facebook Live Trinity TV obenya bi ahwe ye wie dwumedie ya ese bi TV GH no akobɔ ne akoma ye hwɛ mfaso wo body so ya hwa ba bedu aduane a efene se akanchie eno na wo wani wa coach we si ehunu eja akanchie ye misa se ne ye no ya na ne ye ne ya botre o se uni abotre a untimi nye ana de to so biem ni gisi e kyerɛw se ya kyerɛw a untimi nye ana wo ye nso na uni abotre a untimi nye o se die ntia e ya abotre no se wo betwi muko je ne wu ensini wu ni na wo betwi asi ho ansa na wo wi a kokonte ni samno ansa na body kokko de kokko de ye dia brain kokko dia epechepeche ene ne ye wo yam wonya opoto yes opoto ene de na kopo adwa be for be se na brenda bra kan de de bi apotoywa emu na ye poto tu poto wi a na onema na wotwi uje ne omoko na wotwi afra ntwi fra wi a ansana wakutwa body ahaban na wotwa body ahaban na wie na watoto eyadade ebrebe na wodi woni gugu so ebra wodi ni nyina afra awie no so wodi wakande no afra awie no na wodi wo na ile na wodi afra wodi fra awie ansana oba be chichiri na die wo so ba ko na se oba chichira ebra de ahaban be se ho na wodi amuni bia ya ahaban ni di se ebi sebe ya enkekam ti se abi na osane a do se na yitwan fe ya me ya pa se ye koye no bibi ti enti ya me do ya bie mu a ase ya bobo kama na se so to se na kopo wa che before ade papa me no na ehwe dwuma dia na se me no na edi dwuma no wonya akwanya na se de me ka de bia betina be ka se de ye kenti akwanya no wo ho se ye bi dwuma dia na be frɛ me na baby a will be on family teaching bench no say city into we the MC Madam Ase eja be ahwefo say the city na kan che no na ye bi mu no enya asem ketwa enti eja ye hwa adi ho ha no say the SCB anono ma say aboto no ye betima ka say aha ne edro wo ma say emunsu bi atwi akogba aduane no mo say medical culture o say haba ne edru tiniu haba ne eden eye dru adru so ya haban but I want to me this is you haban ye dru adru so ya haban so enti we na wo de ano no ana wo de aye no
ye friade ye fun yare ewiase yare a metumi aka hihye eya ewu ye friade ba ya ye friade di saduare we utadi a ye friade ebi nyo ene otonkwanta apai because so utadi aduane we ya ye friade ene otonkwanta apai spiritual father jaya na obi be ka say na aduane dem konya bi ne bedi ene na me kire na aduane benya bi ne bedi ene na me kire se di saw men pani because ene maba wa ne mranche ne omuni biyo what you say omuni biyo ne mo saw ben mrewa ana besiwa sabi o matre kronkitrom ene si enka na kurase ya kurase ni baby kronkitrom aduane bi ana in fact na ya nika ya kono MC Amadam mo san fanto so ne why na nika na kono mo fanto so na ye so ahwe bi na ye pedie ye ene dia ma ye ne ankase no wa mo se de ja ho kan nika na efe akokre na se papa ya wo ya kanchi wodi mfie duoso enuane se ya na wo se wodi na kosam na se de woni ye ho nkomo no ena me so me kan bebe no wo se aduane we no wodi a se de wakan bebe wonyare wo ho sisi wo so efisa ho di nro ono kra kan bi se bode no ye de aye ne nkonkunde no fra no ka bibi kire ni padua no enti ahwefo madabroma mo me yensan kofa na wei ena be boa ye na nanu de odi ja yi eja amen ya ka bibi esiso me director ko be panin kase bi ka kire no eno papa yi nso ka sa asem ko na kire me se dia besense wiem Ghana fo so yi ye aduane no ya classify say ye manifo aduane bi kura benya be so mpacha wo ye panin whatever what is happening say no what's here say na be si dia yi sa adwene we e free be na mahwefo nti de metimi aka kire won na se twan kraka ka Jeremia 6:16 se titi atempon yanko jina de okwampa no na yimisa de okwampa ne da na ibenya ahome ama ye kra ni pasi da bi o se ene obi ape bibia quick tentem yes quick ope bibia tentem ana tentem no so na wie ye nyina kowie ayarsabia ayarsabia fi wo so ene akoda 20 years osmanya asthma akoda 20 years onya stroke akoda 20 years onya kidney eye den ene onyaye ye nyima ye die de ye no ye hwe ade a emma mpomti emwa ye eye nyima mienu de ye die ane de ye no ane de ye no that is the most important so kane abrewa fefo ba no nchia oba be wofu edi bibia ne no what you say eye dentra body wu body no edoso sene panchi ana saa body ne panchi so ya mfa duro bi amuase enti eye odoman kuma ne de na weyere eye ma ye no ena so de ye de nro ti se body ne panchi ni siwa na enane na ese e ba sa enwe peyo emma ni pedua no enti esi wongo na enane ne koro ni pedua mu a na se ni sunsanso obi bebro nti se obi ka se o se titi de ne twam da bi abaifo aduane enya abaifo aduane chechere mi o yese akanchie edubi on se ti me ba trasam se nimdie aye ni nti yo what yes aye nimdie ana nimdie so no ye fa ne wo mpani ho ye fa nimdie wo mpani ho okay on se broni kan se me say we learn a good things from a good people okay so nimdie no ye fa free baby ye nim ye fa free baby ye nim enunti na o se sign kofa enti ehede yensua de kakra ehene fa ne ye nim a ya yesua fi ho ne ye nim ne se ekwan ye fa so na ye ye sa bia no o si esua adesua ye ade bi a we can learn sua bribi na hu bribi na bo nipa bribi sua bribi na hu bribi na wo de abo nipa awo na setina na de wode me da se so MC awo